gotina bejdardina vera her kesekî de li Rojavayê Kurdistanê û taybet Dêrikê nimizbûn û bilindbûna dolar e. Bi zava kirîfirotina avahiya li Dêrikê rawastaye. Gor avakarek dibêje. Ew jî ji ber dolar. وضع عقارات راستي كريتاي بالدولار لما دولار نزول كده بإجباري وضع عقارات أجي جمودك مقارن بشيء لا بجي بكي نزولك ولكن جمودك شيء دبي ودما دولار بلمشي دبي عقارات بلند بيجاني مثلا كسي خدي شقة دما دولار بلند دبي بجولا دولار بلند بيا سعرها بلند ودما دولار كبير بجولا مبسوري بفروشن يبدعم لا وضع عقارات كبير وضعكي نزرابين له كمتهد بما مثلا متهد هنا خدي راس مال ومتهد هنا مثلا ناخذ راس مال زياده متهد خدي راس مال زياده مثلا بشقه خاص كيف يقيس على نافوش از نما بدولار فروش مثل سوري فروش اما مثلا متهد ديتر هنا ضغط ثروه مجبورين بفروشن طبعا دما جاب بفروشن بسعر ارزان لانه نايف فروتن دما دولار كبير نما بسعرها بري عقارتي فروتن تاوی گلی و گازندا لبهای زوین آواکرنه لدیرکه هنه لبهای واجی سیره السوق سر دولار مشكلة دولار ما ثابتة يعني دير دستيني السوق شيء وكا دولار بريانها هما في شغلة تسيبه ورده شغلة 14-15 هزار 15 مليون دا فروتن نها daha بيدي 10 بيدي نها نتیجه دلار دی دستیلی گرانه بریان ها مثلا دلار وقتی 14 میلیون تانی دلار 540 ورقه بو نه دلار 400 ورقه 410 ورقه او فرقاوی جعده دیخ خودی اوفیسکی کری فروتنی بخواد بیجه نرخ آواهی آل دیرکه گلک گرانن خانی گرانن دلار نزلی خانی 200 مینه گران نه نزلی وحركات بشكل سكني وجامير مثلا خوي دخل محدود بين خوي عامل به خدي نكاري خاني بكري خدي وضعي زحمته يعني قور تشتاج مراتي وتشتا امد بينن وقور واقع خدي قالك زحمته يعني عالمي فقيرا او ديب نكار خاني بكري قال قرانا بزاوا آواکرنا آواهیا لدیرکه گرمه لتو پروژه دن دملی اوه بزاوه ده تنه بهتری خانیاجی والنه جیان تیده تنه لیتنه دوی بشه کارده بزاو هیا و پرز جی دماکو تی کرن چما پی برسف دمینه جدیر که احمد صوفی آرک